ngalarai ban petiang ya kene ka jingkerpat ban ya kun ya kene ka MP by election hakene ka kanti na ka tiket chang ka National People's Party. But day na katagataw na wan siya kene ka jaka hakene ka puat ban ya to happy ban penito happy syapang yalade or kinong kren kiba khmat kila kren syapang jonga ngam don kam syo ya kabarang kren sibon syapang yalade hanrei kani karai kabangala sim namor pangapan jingmot bat bangayo ya ka juba kabang kani kadai kakapu chon ka jatun riu kawan kajing berkat yang kajing berkat ke basgo kia kamdei kakapu naga mentajong arsimet ngabat ya kakam kawai nakikam Berkeley High University ngamong ka Berkeley hanrai kawai nakikam ki Berkeley High University ngawan banyane ya ka election nakabenta ka jimentoy jonga simat nganam du AA lane yo AA ladang ngele ya MP by election hanrai ka ji thumu kalong kamaong kinong ai jimot jonga kalong ka kabu ban syakri yo padba shisho nalar kata nglasim ya kene rai habang ngalayu i ya kajing hiar jong ka long riu ban riu kari ka kor kari tibriu timlay kari kawabat ya ka burong hakmat ki weipat ki jai ban riu hanrei menta ngayu i ba ka lampong sain perthai ka hiar ka jinglang babha nado ka tien ka thame nado ka kor ka buram nado ka kam trejam nado ka kam yalap election nado ka jingwara yaki mat trejam dei na ka daw ngong banan kam yakabane simmenta nakabenta bang penbha boblay legit karpang yu Bantrei, wat lada, bun na pedeng jong ingim da kam yu i kam tip yu i. Regi kam kibari ki jong ne rangba. Isawa. Pangasukemen menitu ipi kena kepor kum kejing penitu i. Kum presiden jong kekasi Auto Society. Layu kun tenge ban itu ya keketian kasih. Bahkan rung hakata kekernit kebupra. Paniso kemen hadu kata-kata baga sorkar jela kejongi hagajing trai sitom jong ne rangba hagi ni kendiat banai ki madam la itu kerpangi ketian kasih bat garo kawai ni official language hapo kene ke jela ka bai kejongi kena ka mata kene ke kamba ka kamsang kejong ne rangba asode ban ai kejing tapti ke bajam kene ke por kerpani pi baro pin ai kejing tapti naga benda kejing trai ke barat ba kejong Nadam tip hatu bersengi ke balong meeting hapo State Central Library ke bangi penbanai ke tiket buat ne orang ba ulah don bengkaru ha ke ba wadra ya ke Shillong Medical College buat kumjuru ya ke Shillong Engineer College kalong sisa ke jing serong hadu kata-kata buat ngamar tu tian ARUM balada kum ke parti buat kum ki paipa nong song ni ai kalat ke kabu yung ne rangba unyo ban lai hadalhi ban ya sai na ka mandajongi ngam artatian AAUM ke jing tumu ke jing angnot ke jongi kum ki paipa nong song jong ke jela kan sa urlong klemper naikum u nong mi khmat u jongpin arsnem tam ngadon hagawai ke parti ngala persyang banyaksaj ngala persyang bantrai henrai kamlong ke besuk yang
Bantray ka mawati konsensi ka badon sispa san pultam taligi kisnong. San pulay taligi snam. Kaday ka konsensi ka basa sara ngala banom. Pan nga sayong kanigaway. Tang banprat yaw berliru. Ngay pakran niya kapu. San snem kadang sinong. Kamlong ka basot. Day na katagadaw nga sim niya kasinjam. Bandon na ka party ka mga yang manda ka National People's Party lani ka party NPP. Kadaw ba kadaw san kalong mga UI bagidan ginong yalang. Ibala ba na AA nakamanda ka konsensi. Bang smokeman hadin mga don bat ka ka party. Tang hadin Shibanay tam. Ngilala ba na ya kamawati siya na di blok ka ba na salaj. Hoy! Mentangin pala ban penbit penbiang ray kalaway gikon gikti gijongi kisnong nado nang tay na amjong ampreng sispa tam kilometer gihapan wan ha umsning tang banwan nakabenta kiyeng badok nang taki skim ya blok nakabenta giway skim ka skim sispa sngi bat ngasukmen menyetu ipo video mentaman kesngiyo ladon hangi bat mentang idang penbiang di staff ban sasyong na ketuga temporary building bat nasukamen menyetu ipi baka sarkar kala sanction saukurur arfu arlang naga benda ban tino ya ka office jong kasian abdi blok nasukamen menyetu ipi kena kepon pamen kasngi sajanya don bau chief minister ula ong yang plafon yo deputy chief minister Isar Preston bau ni surok upadangsa naso ni dan syam siang kelayat ketendering bat shen chief minister unsuan buno yang mau nong rem sedang yo surok naso ni dan syam siang ubang ngigi pa nong syong snong ila jenjang hadu kata-kata nasukumen hadu kata-kata bau surok na mau nasnai hakado hati ngiladapan pentray arpau kilometer arsnem duna sisnem tam ngadon bagani ke party usurak pamlatar nadadan ginong senang pamlatar umau bahe katne berpihapan ya mentah pihak jaga surak rong pra kilometer ngabe bersiang dong utai usurak lemput ubang adalah dia abang lejru ngasyam jengnya tang kandiat senam ngadon bagani ke party lej selemput nom loper la siang rong balajam jai abang pihak mendai jang kata usurak mau rong kan riu kilometer tam kejing tray kalayak say menta nasukaman menyetu pipa na umkra sya sentu mau usurok la jem jai usurok keti usurok klau bangim kop snil usurok senang umtrai upang man laga senam ni pensakot iki kali don gi kali gi basakot sisni aksni dada don ginong umtrai yang ni pisaki bamenta pihak jai yutil usurok ipai ba nang senang ngasukaman menyetu ipi bagi maupun di development kita sedang bantuan ke konstituensi dari mga ong ipi san pulai senam ke besak syara bantray san senam ke melong ke besuk tinamar kata ke mga don bandong ke negapor ipai ba nang senang mga don bagani ke party ngayo ikikam giparapa kijongka mga don ke jingkerman Maka jingyalam jong chief minister jong i Konrad Sangma. Maka jingyalam jong Sir Preston Tensong. Pak senyau balang ko deputy chief minister ke kabinet Parakoy. Ringkat mangi ke MLA. Baladang ila lilay ban penjok. Ya unik kurtong ujong di Dr. DRL Longman. Ngam artatin. Maka jela ke jong i kenang yopo. Bagi konstituensi kung kamawati konstituensi giway gi konstituensi gi batang sadir ngangen bakan long ke cingkeku nagamenta jom nadu ba udang rit ni peni ka jang ga bayong hanring iong kane kadai ka bali uta ukna unsahe sasan bantip ba kata karong ga bali jong kadai ka bayong namar balay umyo alat banya kindu ya kiway pat banya tu ya karong kabasisya jong kata karong dia hagine gi keniat sngi syabaro ki sinong gi thau gi jongi
Kidon ki grup ki balik pensawa ada ki tunghong ki berpelong meeting ki baong. Maka sorkar mentah hapo ke jela ke jongi kam le AA. Kane ke sorkar jong ke NPP hakabai day buat uput usam kam le AA. Ngi baro ngidang ya sngap, ngidang ya ap ya kapor. Te mentah ke sngi ngakwa apa mapi ipai ba. Pidon hayo, pidon hasurok, pidon halenti singkin. Ngakwa abang ong ipi, ka sorkar ke balai lamda ke NPP hapo ke jela ke jongi. Kalale sipun ki AKA. Hakabai day berkasurok, kerpangnya ke mahati, IMLA jong pi ladap ong. Lada pilih siya nong po. Kasurok na nong po siya na umden siya sunopur, kataru kadang iyay ke jingtre. Lada pilay siya patar kema, na umling siya patar kema, mensua. Lada pilay ke jinglay ke ba sisngi pihak siyong thai, bapang met, bapang sengkay. Henry menta kasurok kala sukjay. Kapatar kema kalayo ke subdivision. Kamau hati kalayo kablok kabamin suam don hato kita kimdei mo kikam baka sorkar NPP kalale hato ngin ya kita kibaong baka sorkar NPP kamle AA nengin ya ki jing sisya kibang iyoi baka jing sisya kasay baka pau hanga bat hapi ladang iya kren ya upun saudang senda bat ka asam ke bangiadon ke jingya kaja. Haki saupusan saupu prasnem. Kain san posnem. Kidon kat al teli kita kijaka ki bangiya kini lane ki area of difference. Amdon balai mensua. Henry menta naka katar nriu teli ladep pan penyebek. Ladep penbek ladep yasuk bat menta ki ya imsup imsai. Nriu naga khatar kamut 50% ladap penbek. Kebasa kalong satang nriu teli ki jaka ki bang habat penbek. Te menta habala yo ya ke sorkar ke batumai hapo asam. Ngam arta tim Chief Minister ujongi yakin nriu teli ki badangsa en saya keren bat en saya penbek. Hato mangabat mapi. Nginong ba kani ke sorkar kamle AA kata tekal along ke babak lah kani ke sorkar kale sipun ki tang ba kam kwa apan halatan hasurok ke peni de kikam haus nem baladep ngatarai hapo social media baro vilayoi bau Chief Minister Deputy Chief Minister baro arngot kia lek ayodo hakapor ka bather ba uslam bat kilek panjgo e ka jingjenjar jong upai ba kilek ro bandrong di isya ban bam jado ha kawe kadukan tejayu pai ba hakine ki khimbiat sngi kaju ka grup ka bahala separo ki kendong ken surat ka ong Dei nakadaw jongi baki MLA ki minister baro ki layating lut. Siya jaka bakim julay ro kilay. Dukan jado bakim jutip hangno ki don ro kilay pam jado baki ting yang i thot hana. Pingi ya kata nga ong baro kita kinia bangja jongki kilom kinia kamka isudah. Haka kat lain tarik jong ubenai Agos arpo arpusan. Chief Minister ulay panbu mau nongrim. Ulay panbu mau nongrim hapo yaudu. Lalaki pun kum kita akibat perta. Kari bekerja penriu jongi kenom kiu kenom roy namar balai kiyo i tangi ya kababakla ya kabadai kim kuat ban sengap.